Chriser Wimingli Legashia, Vereshina Sai Gora, Rivrawi Karina Twina, Achi Sunday Li Itumli, Vereshina Sai Gorali, Anangaranmi Gahai Zatkangli Rasan Kavai Hodali. Ne I Anna Ranmi Gahai Zatkangli Zankavai Gaho Akon Mishakla. Ne I Anangaranmi Gahai Zatkangli Masangli Kala. Ne I Anangaranmi Gahai Zatkangli Zankavai Sari Malayli Kala. Itumna Kashika Machukiangsa. Ajawi first reading Li. Isaiah Kabikasang 25 verses 6 to 10 Li. Brohona Hitada Hanga. Kapung Hiwitung Li. Kadongawi Brohona. Miyur Saigoro Wivang Kamatata Ot Aina. Kayubamli Shaigapa Pa Ot Kala. Hangazak Kahai Trakateruwi. Zatkang Sarah. Brohwi doing the Shidna. Ki Kalajaka, Mur Saikoro Vang, Kamatata Ot Aina, Shaigapa Pa Ot Aina, Kala, Hangazak, Kahai Trakateruwi, Zatkang Samirada, Maran Isayali and doing shit Kasana. Chitagamaina, Ajawi Gospel Li, Jishu Christerna, Onga Ako we, now Mirawi, Shagazali, Zatkang Runkamiwi, Jansam Hangjate. Jansam Hiwi Kamataya Boin Bingna. Number 1. Ngala Shagaza Zatkang Li Rasan Kavai Hoga Hai Bingna Aungawi Kaho Kalan Hawa Akana Awi Luiliva Hawa Akana Awi Oddly Heda Awi Oddliva Hawa Kaikana Aungawi Rauli Zakshilak Aina Sada Sat Ni Hawa Kaknia Poinna Mitiona Haida Aungana Awi Rao Bingli Chongfuli Gazet Bingli Hokwilo da Vishosoka Kala Atomli Sam Kapang Bing Kadonga Awi Zatkangli Rasan Nasaga Atuming Jaili Nalashagazawi Sarimagasang Mijili Dankamang Ayarli Horshok Hawa Ajawi Gospel He Saint Gregory Father of the Church, Kala Romi Bishop, Sagasa, Ahina Hithada Kaladmia, Aungaji Rana, Ngala Shagazaji, Jishu Christer Miwi Pisa Quida, Ogatwili, Rakapara, Incarnation, Divine Union with Human Nature na. Kala, Ngala Shagazawi Panit, Feast na Kikla Jilaga, Jishu Christer with Church Nada. Saint Gregory na Ajawi Gospel Li Kaladmia. Saint John Chrysostom, another father of the church na Ajawi Gospel He Hithada Kaladmia. Jishu Christer na Karesada Gajama doing a shitwi, Mibing, Jia Jodi Bingli, Awi Shakazapanit, Chili, Zangavai Hoi, Ka Atumna, Mangahan Ka Tua. Jishu Christer na Jodi Bingli, Kakania, Kahot Haran, Kachijawi Ot, Malangsarna Haida, Awi Kaho, Kon, Kalan Hawa. Jishu Christerna, Adlushida, Kahot Haran, Ha Mashali Crostumli shouted Hawa. Mangla Gatara Gatad Haran, Jishu Christerna Jodi Bingli Adlushida Holy. Jodi Bingna, Awitwi Mangana Mana. Jena, Jodi Bingna, Kalanjao Gahai Haran. Saint John Chrysostom na Hidada Hanga. Shongfuli Zada Kalai Nali Ili Gohonada. Saint John Chrysostom no Hanga. Legacy of Reshina Saigora. Itum Church Ashangli Zangale. Church Gaji. Tuihi Greek Wiana Karana. Greek Tuili Ecclesia Gajina. Jiwi Kakaladva. Hoga Haibing. Jishu Christian invite Saga Haibing Gajina. Itum Church remember Akasada. Rugahik Taran, Rivra, Jishu Christowi, Hogakui, Invitation Sampang Haina. Kajankat, Na, I, Uplumbeda, Ningbeda, Jishu Christer na Hog Haijili Mea Jawaila.
nơ y chỉ Christian na cái hồ chỉ li dân đó là Saint Maximilian Kolbe Alsuis we Kathara Alsuis we Saint na itada hanga. Indifference is the greatest sin of the 21st century. Morally, ning kahai tai kahai. He 21st century we have make up kichi morena da ana hanga. Itum ning takok ena mapamsa. Rational Verena kaho nganada. Awi now merely shisang da. Kala awi church li ning dong da odram natulo da. Aji gospel ne kare sada itum li message midale. Kakni asada aji gospel ne itum li message hitada midale. Na I rana kabao or kaho kon mayada awi zat kang li zangdale ya ka matikacha ngala shaksa we sari sada zangdale ga homaninga ka aji gospel li sari maga sang pa thada zangdale ga la thaitum li question sadale ngala shaksa we sari na kikla chilaga Saint Paul na Colossians chapter 3 verses 12 to 14 li hitada ka bimi hai atum varewi mina ana natum li leishi kala awi mi sa khawai ka pankhui chiwi wang aina natum khalada lumashan ga thai mingai ga shi khanga hui malung khanim kala chikhami kjon khanga vai thada vai loda Saint Paul na Colossians pingli tam thai legi shi version of Saigora the dushida Saint Paul na Ephesians with chitili matikachawi sari he munglawi rai sari neda chapter 6 verses 11 to 17 li itumli tamilwi legi shi version of Saigora matikacha ngala shakasawi sari hiya Jishu Christa wi pau ka pha mionda o ka thui china ngala shakasawi sari hi ka changkhat awi thi ka shura pingli ka hangna na I ngala shakasawi sari Vreshia ka sada mati chalak aina lukhamishnan legacy malungkhanim milichimi ka thai mangwai likhala ithum bishika majukyangsa aje Sunday hi rawi ka ho khon ichichana ngana thai khwai proholi siasasa kala chilelangda awi zatkhangli matik chalak aina sari saksada zangthei khwai ithuna rally aje awi khangjon posa ithum saigoroli rana somi rano amen